Тыван челхебе яныраган юррагеве Хамыр республикараган амар, унын тула жинчеде кымылаща. Чваш патшалық филармонийінче артистсем шак күнсенче Пушкарстан тархенчен таврынчеш. Аякриентешсем патенче перин корреспондент Леонид Петров тағына рапылса көрчі. Пушкарт республикинче шержирим бине яғын чаваш пурнать. Візем хушинче тыван культура вуджахне сүнме баман хастарну май. Шак тиллевбех чаваш енбе таджа шихуну дыдаща, артистсене тадажах ихралаща. Кухудинче ханара кушпа сатиры театре тада дуня шестая лушкам бульджеш. Яңгебеге бір кедеп бір Шупашкардан келеген артистсене, ыкты культура шчанезіне театр, кахи утра, мелегаламала, тадажах. Часто раклебушлариш артистсем, кашню ихрах тезінде брать, палагінде хелехи, концерт сезонынче умайрах артистсем бебірдел булат бар. Чулагынче бар атырлы фестиваль замертерет бір, чуваш культура уяв замертерет бір. Эшпелен гана савын маламарыш, если не белен. Тебір түкнесін дейтларах дерт нужи, проблемы нумайрах тенбе. Нбе концертсене гизессен, курбір, ебір, культуру жайды үзет, мүжнезен профессионал зем, тұқса халыға эстрада жайынде, фольклор жайынде, қалыбыр театр жайынде, кыдардасы деға. Сәмбада мүмбе концертсем кирлі ол. Шанныне тюррегі ларма куожысты зем репертуарды чи лайық номерзене, куленги пурнышащи вахрахизене гдартреш. Юрышсемде кураганзене тірлі юра парнелізе савындардеш. Чуваш патшалық филармония артистзем вишемыш куншу шуревре пелебей дада штерлі хуызем гышын візем Пушкарт республикин теп хулыне эпхеве житреш. Себер инде тағырғын 20 жылда күнда талбасыра бұрынса пәдем район семдірік нумай жүрерімерінде. Ондан ба ебер 20 жылытла инде шулататырмыр шағында теме каламада юрать. Халі инде бір шенерен жағы Пушкарт халыхебе хамыр туслыға шивықлада стермір шағын бада бір преміш келсе малылада жағында жүрезех чуваш халығы себе палашса весене хамырын өйсене кадарда стермірінде. Артистсене кашны концерта шин ешлы пуғынны ғавғаландаржы. Кураганзем ұшын ежінны бе шуғжинже үвінны дезезілмері. Аваргас районинче Ефимов сем самахран, уява шим ебех чывашту медығынза келіне. Келенче девезен чываш челге теп вырында. Камбрин детсана чываш хазавашма? Чываш республикине юрадат бір, бұл белінжі мекка вырненче, кашни жулак республику уявне, ебір шеремейті шеремеші шерембаттыға жегенде, бірза, сағынза келет бір. Мана юрзем келешеше балақ күнда Хамы чываш ансамбльде ергелерім, эстрадны фольклорный ансамбль тавах тезеченет пребірна. Баянак сатирба юмор гильні беде перетелін держі, мәшін дезен такшанак келменче сатирба юмор. Гастроль графикинче пужавығы цағаларақ пульжи булинде чываш делегации Пушкарстанри сывапвы вырынзене дешице горже. Пелебей районинче слакпуш ялинче бере Константин Иванов классигын шурт музейинче хабыласа гцельджеш. Алевтина Жилкина экскурсовод, поэт пурнажебе эжекелі жинжен кызықлы каваза гдартре. Берін сақпышынче візім пуянсым шукланна, пуян бұрынды візім. Чияслы өлі он ағы Константин ағы жак бол. Он хыжинжен Мария, Квинцелян, Прасковья, Петр, Валентина, Евгений, Иван. Тавража болна візім жинжен. Шак шуртын терлі вғытра темде тюсметивне булинде музейре поэт пачығынны тупрана типтерлі упраще. Стенцем жинже шемье портрет жезем Константин Иванов фигерне картина зем, а у жервезем тада и тыде. Волчынны бехте ылдын аула булна. Пүлім реалықсене шкаф серванда да шамрық хыех ставаны. Твада кунлық шүрев сизінмезіре хиртре. Гастроль пишбіле кревішленжен. Пушкарт таргенже чываш культурине адавандарас әже пызык тюбе ғывныжын, артистсене хизеп кучезембе парнезем барзаджисларыш. Чываш енгварым Вали Леонид Петров, Пушкарт республикинжен.